Jabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudetse bakubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri Nerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa Mungu ni kwigenekerezo ry'itandatu umwaka wa 2025 ukwezi n'ukwa Mukakaro. Ho tugiye kurabira hamwe bimwe biriko biragenda biribonekeza ngaha mu gisata kirebana n'umutekano. Turaza kwibanda cyane kubiriko biragenda biyagwa ndetse binagenda binibonekeza mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Turaza kwabwira ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugenerwa abandi bagiye kugifasha mu rugamba rukomeye bagiye gufashamo FRDC wo guhangana n'izasarambwe. Turaza kandi kwabwira ko ibiganiro by'Idoha bigiye gukomeza mu minsi iri imbere. Turababwira uko bigiye kuba mu buryo butandukanye nuko mbere byari byagenze. Turaza kandi kwabwira ko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bagarukaho cyane mu bimenyesha makuru bitandukanye nyuma yuko bivuzwe ko bivye imishahara mu ntara ya Chopo, bikaba rero bizateje intugunda ndetse n'amahinyu mu bice bitandukanye. Aho rero aba basirikare bivye imishahara y'abarimu. Turaza kandi kureba ibijyanye n'imirwano ikomeje kugenda itutumba mu bice bitandukanye nyuma y'uwo makuru akomeye ari guturuka Ikeremi ari kutugeraho ngaha. Turaza kandi kwabwira ibikomeje kugenda bivugwa ku makuru ari kuvugwa kuri Koloneli Macunda. Turababwira kandi n'ibindi bikomeye biriko biragenda byibonetsa mu bice bitandukanye. Gusabe rero ubane natwe kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye uvyo sabone wiyongere mu muryango mukuru wabadawimo kubana natwe ngaha mu makuru akomakomeye arebana n'umutekano ububanyi n'amakungu ndetse n'amakuru abagezweho mu bisata bitandukanye. Reka twinjire mu nkuru yacu mu buryo buramvuye. Duhere ku bijyanye n'ibiganiro bigiye kubera Idoha muri Katari. Bikaba rero bibaye nyuma y'uko ivyambere byabaye ariko ntibyagenda neza. Turahita tuza tureba uburyo FDNB yabonye abayifasha urugamba. Umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump kuri Afrika aravuga ko ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa n'izasarambwe bishobora kugera ku cyiciro cya nyuma muri iki cyumweru. Gusa amakuru aravuga ko intumwa z'impande zombi zizasubira Idoha mu mpera z'indwi turimo, bikaba ari nabyo biriko biranibonetsa. Mossad Boris avuga ko ibiganiro kuri iyi nshuro bizeye ko bizaba ari ibya nyuma. Yabwiye ikinyamakuru France 24 ati kuri iyi nshuro ibihugu bizaba bihagarariwe n'abategetsi bakomeye kurusha ku mpande zombi, natwe tuzaba duhari. Ibi biganiro byahagaze mu ntangiriro z'ukwezi gushize ubwo intumwa zavaga Idoha muri Katari. Nta ntambwe ifatika yigeze iterwa nk'uko bigaragara. Biro ntaramakuru Reuters byemeje ko umuhuza Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Katari yahaye intumwa z'impande zombi inyandiko zibanze zizabizijyanye n'amasezerano y'amahoro ngo zizajye kuganirwaho n'abakuru bazo. Nyuma y'amasezerano y'amahoro ya Washington DC hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo mu kwezi guheze, hategerejwe cyane icyo Kinshasa n'izasarambwe n'ibyo bazageraho Idoha mu murwa mukuru wa Katari. Mu ijambo rye aheruka gushyikiriza abamenyesha makuru, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashimye ubuhuza mu ibanga bwa Katari. Nibyo koko si amakuru menshi yagiye ava Idoha mu biganiro byabaye mu kwezi kwa kane n'ukwa gatanu bizahuje izasarambwe ndetse na Kinshasa. Ku nshuro ya mbere ku wa kane umutwe w'izasarambwe wagaragaje urutonde rw'ibintu 8 usaba leta ya Kinshasa, muri byo harimo n'ibiganiro. Mu kiganiro n'abanyamakuru uyu mutwe washinje Kinshasa kudaha imbaraga ibiganiro bya Doha, kudashaka kumva ibyo usaba. Abakuri AFC ku wa kane bavuze ko biteguye gusubira ku meza y'ibiganiro Idoha. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, Therese Kwayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amakungu wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yavuze ko nta byinshi yavuga
ko biganiro bya Doha biteganyijwe ko bizitabirwa kandi bizeye ko bizagenda neza. Gusa ibiganiro bigiye kuba ababibonye ko ubu noneho hari igitutu cya Amerika n'undi muhuza ushaka aya makimbirane ko arangira vuba kubw'inyungu bwite za politike kuri Donald Trump n'ubutegetsi bwe, ni inyungu z'ubukungu za Amerika n'iz'ibihugu bigaragaza ko ubu bushyamirane bugomba kurangira nk'uko abasasanguzi bamwe babigarukaho. Mossad Boris yabwiye abanyamakuru ko kuwa kane Amerika yiteguye kwakira inama izahuza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo i Washington mu mpera z'uku kwezi kwa mukakaro, kandi avuga ko i Washington yizeye ko ibiganiro bya Doha bizaba ndetse bikaba bizatanga igisubizo nk'uko babyiteze. Nyuma y'amasezerano yasinywe hagati ya Kinshasa na Kigali, hari impungenge ziri kugaragara mu magambo y'abanyapolitike b'impande zombi hamwe n'imirwano ya hato na hato ikomeje kugaragara mu ntara ya Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru hagati za Sarambwe n'abarwanyi ba Wazalendo bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Izo mpande zikaba zishingiye hanini ku buryo ayo masezerano azashyirwa mu bikorwa, aho abategetsi i Kinshasa bavuga ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo muri leta iharanira intwaro rusange. Kigali nayo ikavuga ko leta ya Congo igomba kubanza gusenya umutwe wa FDLR kugira ngo Kigali ibone gukuraho ingamba z'ubwirinzi ivuga ko yafashe. Mossad Boris aravuga ko amasezerano yasinywe i Washington agomba kubahirizwa vuba, akavuga ko umutwe wa FDLR ushobora gusenywa mu gihe cy'amezi make. Gusa kuwa kane Minisitiri Kwayikwamba avuga ko avugana n'abanyamakuru yabajije ati niba koko FDLR iteye inkeke u Rwanda, uti niba koko ari biko bimeze, amasezerano ateganya uko bizakorwa tukawurangiza burundu nk'uko tugomba kurangiza ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo, ntacyo zahataye, bagomba gutaha. Kubireba AFC M23 amaso ubu ahanzwe ibiganiro by'Doha bigiye gusubukurwa, gusa kuri iyi nshuro uko bigaragara ku gitutu cya Amerika cyo kugera ku bwumvikane no gusinya by'igihe kirekire. Benshi baribaza uko ibintu byabigiye kugenda, kuko babona ko FARDC ikomeje kugenda izana abasirikare n'ibikoresho ndetse n'izasarambwe nazo zikaba zikomeje kugenda zongera abarwanyi mu bice bitandukanye. Reka dukomeze page y'amakuru yacu tubabwire ko Tshisekedi yiyambaje izindi ngabo zo kumufasha kurwanya izasarambwe. Tshisekedi yambaje izindi ngabo zo kumufasha kurwanya izasarambwe mu gihe benshi bari biteze ko ibiganiro bigomba kuba. Leta iharanira intwaro rusange ya Congo yiyambaje abandi bacancuro bo kuza kuyifasha gutsinsura izasarambwe na twirwaneho, imikwi ikomeje kujugumisha ubutegetsi bw'i Kinshasa. Aba bacancuro ubutegetsi bwa Kinshasa bwiyambaje baturutse muri Colombia, bikaba bizwi ko basanzwe bakorana na Black Water y'abanyamerika yamaze kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho na FARDC bahawe misiyo yo gufata ndetse no kwisubiza ibice birimo Goma, Bukavu n'ibindi bice byinshi izasarambwe zigaruye mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Amakuru atugeraho yizewe aravuga ko abacancuro bamwe n'ingabo za leta ku munsi wo kuwa gatanu ku igenekerezo rya kane mukakaro 2025 bageze ikami babifashijwemo n'indege zabakuye Kisanga ni Kinshasa. Bakimara kugera mu cyambu mpuzamahanga cya Kalemi bahise berekeza mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru rero arakomeza avuga ko Uvira bazategereza izindi ngabo za FARDC zigikomeje kuva i Kalemi, hariho zavuye kuwa gatandatu n'izindi zitegerejwe mu bice bitandukanye zizanyura i Burundi, maze ngo nyuma bagaye bitero bizaba bigamije kwisubiza ibice bitandukanye zasarambwe zambuye uruhande rwa leta harimo Goma ndetse na Bukavu. Ni amakuru avuga ko kandi aba bacancuro bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo baturutse muri Colombia, kandi kuhagera kwabo byagizwemo uruhare na Dan Eric Prince binyuze mu kigo cye yise Black Water.
kigo gisanzwe cyarasinyanye amasezerano na leta ya Kinshasa yo kuyifasha kurwanya za Sarambwe. Bivuga ko rero abahoze mu gisirikare cya Colombia bamaze kwigarurira isoko mpuzamahanga ry'abacancuro bajyanwa mu mirwano cyangwa se kurinda ubucuruzi ruharwa rw'ibiyobyabwenge. Aba bagiye boherezwa mu ntambara nyinshi kuva mu mwaka wa 2000 kuko barwanye mu Burusiya, Yemen, Libya, Somalia na Afghanistan, ndetse n'ubu bamwe muri bo bari muri Sudani aho bari kurwana ku ruhande rw'umutwe wa Rapid Support Force urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwiyambaza aba bacancuro mu gihe mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 abo yakoreshaga bo muri Romania batsinzwe n'iza Sarambwe, ndetse bamwe bafatwa mpiri n'iza Sarambwe birangira bacyuwe banyuze mu Rwanda. Iza Sarambwe nyuma yo kubatsinda ikanabafasha kuba yabasora mu mujyi wa Goma, aba bacancuro bashyikirijwe mu niswe ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro. Nyuma nibwo bacyuwe iwabo babanje kunyuzwa ku butaka bw'u Rwanda. Aba banyakolombia nabo Kisekedi yambaje amakuru avuga ko bazajya bahembwa amadolari arenga ibihumbi 15 buri kwezi, mu gihe ingabo za Kongo zo zihembwa intica ntikize. Nyamara kandi amasezerano mpuzamahanga ku bijyanye n'intambara abuze ikoreshwa ry'abacancuro mu ntambara. Birero Kisekedi Chilombo we bikaba bivuga ko atigeze abikurikiza kuko azana abacancuro mu rugamba, ariko benshi bakanatangazwa n'uburyo ki n'ubundi urugamba rukomeza kugenda rukara. Biravuga ko rero kandi ariko ibishobora guhindura imyitwarire y'igisirikare kuko bazafatanya n'u Burundi nabwo bufite igisirikare bwarungitse ngaha, kandi nacyo bivuga ko gifite imbaraga ugereranyije n'abasoda ba FRDC. Dukomeje n'aya makuru rero bikomeje kugenda bigaragara ko ibikoba ndetse n'ibiriko birategurwa bishobora kuzahinduranya ibiri kuba ndetse n'ibiriko biravugwa. Reka tujye mu ntara ya Chopo tubabwira amakuru makuru akomeye ari kuvuga ku gisoda cyaha ngaha. Amakuru atugeraho ari guturuka hitwa Bafwasende bivuga ko abasirikare bo mu mutwe witwa Jengre bari gushinjwa gusahura amafaranga menshi. Bikaba byarabaye kuwa 4 kwigenekerezo rya 3 mu Kakaro umwaka wa 2025. Aya n'amafaranga yaragenewe umushahara w'abarimu bo mu gice cyitwa Bafwasende ya kabiri mu ntara y'uburezi ya Chopo ya mbere nkuko biriko birasigurwa. Saddam Tanga, perezida w'ishyirahamwe ry'abarimu bo mu bice bya Bafwasende, yatangaje ko amafaranga yatwawe ari umushahara w'abarimu bo mu mashuri abanza wahitwa Ngwida Basere, ahitwa Onari, ahitwa Bangwibi. Aya amashuri aherereye muri groupement yitwa Wanginda mu murenge wa Burumbi nkuko amakuru dukesha ikinyamakuru cya Actualité PSD kibisigura mu buryo buramvuye. Saddam Tango ati twahembwaga binyuze kuri PSM-Pesa kubera ko amashuri ari kure ya centre ya Bafwasende. Abarimu n'abayobozi b'ishuri bohereje amakarita yabo ya simu hamwe n'intumwa ngo baze kubikuza amafaranga hano. Nyuma y'iki gikorwa bageze ahitwa Gebado, itsinda ry'abasirikare ba Jangre batwaye amafaranga. Ihuriro ry'abarimu rivuga ko abarimu baguye muri iki gico bakorewe iyicarubozo bagakubitwa. Kuri Saddam buri shuri rifite byibuze abarimu 6, buri wese ahembwa amafaranga agera ku bihumbi 280 by'amanyeko nkuko akomeza bivuga. Abasirikare bo muri uyu mutwe wa Jangre banishora mu bikorwa byo gutoteza abaturage badasize n'abarimu. Bibangamye bikomeye. Desire Ariane yagize ati abahagarariye societe civile Bafwasende babajijwe kuri iki kibazo bemeje ko abaturage bahangayikishijwe n'imyitwarire y'ubugizi bwa nabi y'abasirikare ahitwa Openge kuri Pike de 132 batwara ibicuruzwa by'abacuruzi, ndetse binavugwa ko bifite agaciro ka miliyoni zirenga 10 z'amasefa. Ibiro bikaba byaragiye bikorwa kuri barriere zikomakomeye zagiye zirungikwa ngaha n'igisirikare cya Kongo. Kuko amakuru akomeza bivuga, uyu Desire Aliane yongeraho ati tumaze kuvugana n'abayobozi b'abasivili n'abasirikare kandi nta gisubizo kiboneka. Abajijwe iki kibazo mu kwezi kwa 7 2025, uyu muyobozi wa territoire 2 Simbiye yari yahamagariye abaturage bo muri aka kace gushyigikira ingabo z'igihugu, ariko kuri ngo abaturage baravuga bati turabashyigikira ariko mwebwe mukacunyaga ibyacu. Aho bikomeje kugenda biribonekeza ko
ko hashobora kuvuka ibibazo bikomeye ku mutekano canke bikanangiza urujya n'uruza rw'abaturage, aho rero kenshi usanga baba bafite impungenge zikomeye. Tugiye kuzatangajwe n'uruhande rw'u Rwanda ku birebana n'umutekano hakurya, aho rero bamwe bafite impungenge ko FDL ishobora kubangamira u Rwanda. Hari amakuru akomeye yatangajwe na General Rwivanga, reka turebe uko bimeze. Ni umuvugizi w'igisoda cy'u Rwanda RDF Brigadier General Nadir Rwivanga yisheje abanyarwanda ko ingabo z'igihugu zitazatezuka mu kubaha umutekano usesuye, kuko imyaka 31 ishize yasize zubatse ubushobozi bwo kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu ndetse n'imipaka yacyo, ndetse zigasagurira n'amahanga. Brigadier General Rwivanga yabwiye RBA ko ntawe ukwiye gushidikanya ku kuba ingabo z'igihugu zibumbatiye umutekano mu buryo bwuzuye, kuko ubwo bushobozi bugaragarira mu bikorwa. Ati ndagira ngo mbwire abanyarwanda ko umutekano wuzuye kuko turinda imipaka yacu, kandi biragaragara kuko ibitero byose bigerageje kuza ntabwo bigera kure. Ingabo zacu ziriteguye, zirakora akazi nk'uko bikwiye. Turabizeza ko tuzarushaho gukora neza ahubwo kugira ngo dutange umutekano wuzuye. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yasobanuye ko ubushobozi RDF ibufite bwiyongereye mu buryo bwose, ku buryo bishoboka ko ingabo z'igihugu zirinda igihugu byuzuye zigasagurira n'amahanga. Ati dufite ubushobozi, twahawe amahugurwa kandi dushoboye kurinda umupaka wacu, tugafasha n'abandi kugira ngo bagere ku byo twagezeho. Ubushobozi bwariyongereye mu buryo bw'amahugurwa, ibikoresho, ubumenyi n'ubunyamwuga biri ku rwego rwo hejuru. RDF izakomeza kurinda ubusugire bw'igihugu ku buryo bushoboka. Umuyobozi w'ingabo za Loni ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Central Africa MINUSCA, Lieutenant General Hemflen Nyone, aherutse kuvuga ko ubu nararibonye bw'ingabo z'u Rwanda bwivugira kuko aho zigeze umutekano ugaruka. Yagize ati ntewe ishema n'akazi k'ingabo z'u Rwanda muri ubu butumwa. Aho uzikorera hose ntiwakumva umuntu n'umwe uzinenga kubera icyizere zigirirwa n'ubushobozi zigaragaza. Burya abantu baba bashaka ibikorwa bifatika, si amagambo, kuko ubushishozi buravuga bugatuma wigarurira imitima y'abaturage. Mu nkingo 8 zigize igipimo cy'imiyoborere mu Rwanda, iyo umutekano iyo izi imbere kugira amanota menshi ushingiye ku kwishyira uburyo yishimirwa n'abaturage. Ubushakashatsi ngarukamwaka ku miyoborere mu bikorwa by'uru rwego rw'imiyoborere RGB buzwi nka Rwanda Governance Scorecard ubwasohotse mu Gushyingo 2024 buragaragaza ko inkingi y'umutekano n'ituze ry'abaturage ari iza ku isonga mu byishimiwe n'abaturage muri uwo mwaka, aho ifite amanota angana 93.82%. Aho rero bitangazwa ko ibi bishobora kuba bizaba byiza cyangwa se byakishimirwa n'abaturage ku gitigiri ntangere. Dukomeje n'andi makuru akomeye kugenda aribonekeza ngaha, reka tujye ku makuru ari guturuka mu majyepfo ahimuriwe ibiro bikuru by'uruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aragaragaza ko hageze abasirikare benshi baturutse Keremi. Ibiro bikaba biri guhura neza n'inama ikomeye igiye guhuza abasirikare baturutse Ikami n'abaturutse ahandi, aho bagiye kurabira hamwe ko umutekano wasigasirwa ndetse n'uko ibintu bizakongera kuba byagenza neza. Mu yandi makuru turabwira ko Colonel Macumba mu butegetsi ukuri ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo umucyo hagati yahamagajwe igitaraganya Uvira, himuriwe ibiro bikuru by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta ya Perezida Kisekedi. Bikaba bizarabaye ku munsi wo kwa gatanu ku igerekezo rya 4 mu Kakaro, aho Colonel Mucunda yahamagajwe Uvira. Ubutumwa dufite nuko uhereye muri ibyo bice mucyo hagati bugira buti Colonel Macunda warukuriye abasirikare ba leta mucyo hagati yamanutse Uvira mu buryo yamanutsemo ntiturabasha kugenzura ibyihishe inyuma. Bukomeza bugira buti ashobora kuba ari we ugiye koherezwa kwa Murima kuyobora ibitero biteganywa kugabwa kwa Muhima ituwe n'abanyamurenge mu Minembwe, ariko kandi turatekereza ko yabagiye gufungwa nubwo nta cyaha
tuzi afite. Ariko mu by'ukuri ibi ntabwo ari ukuri. Uyu musirikare agiye kwifashishwa mu kwerekana ibice bitandukanye birimo umutekano muke ndetse no kwerekana ashobora kuba hagomba kwitabwaho muri operasiyo zikomeye ziri gutegurwa mu mwanya agiye kuba inama muri Uvira buhuze abaturutse mu bice bitandukanye bya Kalemi, abarundi ndetse n'aba FARDC. Turi buze kubagezaho amakuru mu buryo butosoye ku isaha ya saa moya, tukababwira ibiri bube bizaganiriwe ho muri iyi nama. Reka dusoreze ngaha, uhita ufyonda sabone niba ari bwo bwa mbere dukurikiye, kugira ngo utazajya uteba mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha byibanda cyane ku makuru akomakomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Aho tubagezaho amakuru adafite aho abogamiye, adashyigikiye uruhande urwo ari rwo rwose, amakuru ya nyayo kandi yizewe, nta handi wayasanga uretse aha. Astra Vista.